Kilir seng langroy arwe kai ateng kepadu ponverji akenang sot pu akemang pen jang mipu ni phai pli arni taralang so forest IB along hampang asong atum chingrum si All Karbi Anglong Joint Environment Protection Committee THEC pen aka JEPC pu amhang pathek pon lason si hampang atum chingrum si morning son teron aphan committee ke japon len ji aphan maipu arpu chedon sar pen pekpon lo lapen adun thu Wesley teron aphan kong chunbang arpu pekpon lo lapen bidisar agai alang li mahajon kru aphansi pekpon lo lapen alang li tumpen kaningji pon atengke kecheng si asai kedeng ponji lake dipu alang roi kepangthir ponji asai si deng pon po lapen kaprek awar along langroi langjeng keter bu adim an sitame pangthir pon ek po pusi kladak pen pachni pon tangte maipu alam thele ilitum arju pon holona kasi munang litum han la so alu amen alis nang pipo kasi pipo sinil tum keseng nang kokma lake nilitum bailitum amai phum kunang than pachini paklar daklo ta sinil tum jasemet pet pen kenang sobji ke lage Assam minor minerals jitu ek ta swat teng masi claim nangi jitu Ladakh do concession do Assam minor minerals concession pudo concession la swa ega teng masi Ladakh kadu kawita akam claim nangi pusi niltum patir pipon lo ta si Ladakh bangke aimpek jitu lahai mu pen kaningji alam sangti harlong pen gedang lok kipur aron re pen kipur ajone langroi langroi ta akrektar sai pin lo jalang itum kopusi ke dam nei mala so velo athe phur edlo river bed salong jitu aklong ko ansika parnuk nang ki phurlong le ma lata latum thak a system amasi abajat avedelo itu department na so tasi labangso aharmu bangke khang du nang pulutang te nilitum lapini ke seng a committee dele ke claim nangi pukali Karbi Anglong arat atum phan lapen department atum phan da nilitum kapachini kang tung ke lap helo Ladakh bang kadu kawita cerap rinang po lapen lasu angthek ajoy ni pen de hurialong de tholong ke bahini usumar hadak son kekrep lang sang tiki phur eta joine erosion along usumar bahini ki thila son tadulo hadak ara datum dak authority tu man lo ke pila puson tadu je sang ti phur eta ma hadak kakra lok thijung lo usumar bahini lasi lapuson si laso aim pega bangke thetan lo langroi langjeng anta ok pen gedang lok pir the lang kedu an api anta dak dun edelo lasi lalo pamen than lo jitu jontu januar chelong chainong tame lang jum no dak lo tourism a place tame tour tungda wang wedelo lasi lason kalukson do lo apen global itu environment ta ecological ta sob heno lab lo lasi a balance ave pilo lasi mo pen than si arvita apor hujang jedelo apor hujang kijang ni hujang jedet kijang nang ni hujang rong asila puson du ulu asila bangso bang Karbi Anglong rarapan ameses kiti kang tung la puhela jela bangke hala committee tum si arpu dulo la son ke kali setami ka cepahem ku bang du nai pusi nile tum seng ponlo Ladakh bangke department an setame dak nang cerap du nang po cetu du nang po Karbi Anglong rata nang cerap nang cetu du nang po mo don marli tum mo etum six sidul ing tang erahi Boy etum la autonomous state 244 implement erapi asang tita velo ahar long ta velo pir the thang ta velo plotang te itungu pilo hempre ke long ali ke dolange lasi nili ki puji nili tungi puji bangke Ladakh best lo hempre ke hang sitame six sidule pangtang sitame lahai natural resource ahor mu ke dakel tum best lo lasi piniani black diamond jitu koila le punoi nang tum pink quartz le tum long do Ladakh platinum ta do lapen Ladakh quartz do akelo ahlong tadu lahaya har longan ta illegally si full lablo arivinu sabe pilo Karbi Anglong mas council non ko ala deficit ke nang tum ta chini po 100 crores bak li chet punon dak preng do ta ditala tum revenue kona pen loga kaleke ke dam tangar ni lahaya lam ningi thap ningi flo 300 crores ni tum revenue kalek lopu ni limitha mat dam lo a department longar awe har long pir the sop pangrum la penta 100 crores ta play puselang tum nili phanange tha nili arona teng ben artia hanglo na hang yok lo avisi avelo nil tum ge pu nang tum 300 na pelo pangrum pu kali lage bangu pini ga matha sikaning ge pusi alang tum nange tha la sili tum nang revenue ka we joni si pinyanta ke thekere tum bang chini pakalo revenue ka we joni si 1995 MOU ga che toka teng ta dak implement pinyanta elang MOS ke aphialam lo hadak ta 30 departments pinyanta bang pet pelang la sini le tum pui bangke revenue palukson et nang nilo laso along immediate non bonang for the time being
laso harmu bang solution bang vetik ke ja arona teng pen lahai asang ti harlong ki phur arona teng klem kletik pen ke lahai long ke phur long lilo pusin itu laso bang tesong po la sikar bang long rata nang tesong nang po la ben pamo puson si nilitum activities bulote nitum chengwai frui lo ke wang je chengwai po nang le tumang nusin nitum pachini po klar dak pen je ke chengsi di pualang ro sin nitum kapak klari fansi nitum chisik polo la pen dak bang ke niletum hoi pen same isi notice pipo dak langroi suding na notice pipo bozar da notice pipo aron along ta dampo DC long putamen itum dampo SP long tame konan market dam nangi aron long dampo la solang roi bangke pasaphanang popu la pen piniani la bangke nilitum la soke sengke BJP a government tum ke laga ani rong piknang po athe so bharat abhijan puge nil singi BJP a kam si claim bom leyo BJP si cheplang thu hoilo la si alang tumi claim ni kam si nilitum si ini la so asai bangke ke dengpon puksi kachi siglo Lasi kadang gue karbeng long rat paname pinya message ke lahen lo je jitu lasso impact lahai jitu ki chok chi an ki claim pot asang ti harlong ki phur pot pinang an dolo koila plote soi dia ke lang si juno lo koila plote lahai scientifically bin si lahai phur nai scientifically phur luma la forest department hai tum arjuna po lasi arona teng claim kletik ke pinna pini pen stame nil tu message ki pilo nang tung ki phuring ton nang po laben mesin ban ke phurlong lelo ajo ponong lelo lahai arondo tuwe heta nili pinang gari long aphidun lang Nagaland si gat kadok ya truck idam anambar tan linudun ajo bait soksi ta sangti roi pon bom lang lasi la illegal an ke pini tonde ame ses lo la ke stop nang po pusi